Mbahaye ikaze bakunzi bacu bakunzi ba CTN Rwanda, reka mbasuhuze kandi mbashimire ko mudahwema kudukurikira mu makuru tugenda tubategurira mu bihe bitandukanye. Reka mbifurize rero kugira igitondo cyiza. Aha niho honyine ushobora gusanga amakuru ateguranye ubuhanga kandi akugeraho ku gihe. Muri aya makuru rero yacu natinze turi buze kugaruka ku mirwano yongeye gukomera muri Kivu ya ruguru, M23 igize icyo itangaza. Hanyuma turareba n'abajenerali batatu bo muri FRDC batawe muri yombi cyangwa se bafashwe. Muri aya makuru kandi bakunzi bacu turi buze kugaruka ku mirwano nanone yakajije umurego hano muri Kivu y'Amajyepfo. Turareba n'ibindi bitandukanye, aho akarere ka 33 k'ingabo za FARDC kahawe umuyobozi mushya. Aya makuru ndetse n'ayandi yose tutababwiye turayaza ko yabagezaho mu kanya gatoya, ariko reka mbasabe ngo mukore subscribe kandi mukomeze gukurikira CTN Rwanda kugira ngo mukomeze no kudutera inkunga, hanyuma tuzamukane dukomeze kubategurira amakuru meza agezweho mu bice bitandukanye no mu ngeri zitandukanye. Twibanda kuri politike, ku bukungu, tukibanda no kubakorera amadocumentary atandukanye, nabyo turimo kubitegura mu minsi iri imbere, ariko twebwe icyo gamije no kutabatindira mu makuru mwifuza kugezwaho. Reka mpere kuri iyi nkuru yihutirwa, aho akarere ka 33 k'ingabo za Kongo kahawe umuyobozi mushya. Uyu nguyu na wundi ni Brigadier General Amuri Chiviri, akaba ari wagizwe umuyobozi mushya w'akarere ka 33 k'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni inshingano Generali Amuri asimbuyeho Brigadier General Olivier Gasita. Uyu nguyu yanzwe na Wazalendo muri Uvira, ahari ikicaro gikuru cy'aka karere. Murabizi yuko General Gasita yoherejwe hariya muri Uvira, ariko agezeyo Wazalendo bati oya ntabwo watuyobora. Bamushinja yuko yagize uruhare mu gutuma umujyi wa Bukavu ufatwa, ndetse bakavuga ko afitanye isano ya hafi n'igisirikare cya M23. Aba Wazalendo bahanganye nacyo mu ntambara kuva mu by'ukuri yatangiye muri 2021, ariko Wazalendo bajemo nyuma. Kuko abatazi imvano ya Wazalendo buriya hari imitwe yitwaje intwaro irenga 200 y'abagara muri Kongo. Tshisekedi rero abonye asumbirijwe yafashe bamwe muri iyo mitwe, arangije abahuriza hamwe abita Wazalendo. Kubita rero Wazalendo ni nko kugaragaza yuko ngo n'abaturage ngo b'abanyekongo barimo baharanira ngo uburenganzira bwabo, barimo baharanira ko igihugu cyabo kitagira undi muntu ugifata. Kugeza ubu rero abo Wazalendo turimo kuvuga ubwo herezwaga General Gasita hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira, bagize gutya baramwamagana, ndetse uyu mugabo aza guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Kuri wa gatatu rero no kuvuga ni ku munsi w'ejo nibwo uyu muyobozi uriya nyine General Amuri yahise atangira inshingano, nyuma yuko General Gasita yerekeje i Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo. Ni mu byumweru 2 bishize nibwo General Gasita yagiye i Kinshasa. General Amuri rero afite inshingano zo kugenzura ibikorwa bya gisirikare muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi akagenzura n'ibikorwa by'ubutasi. Izi ni inshingano zikomeye yahawe. Bivuga kandi ko uyu General Amuri yahoze mu nyeshyamba za RCD Goma, izi ngizi ni za Jean Pierre Bemba, mbere yuko uyu mutwe warwanyaga ubutegetsi bw'icyo gihe winjira muri leta, kimwe n'indi mitwe yose yarwanyaga ubutegetsi. Bikaba byarabaye kwinjira muri leta ni nyuma y'ibiganiro byo muri 2002, hashize imyaka 23 ibyo biganiro bibaye. Uyu rero General Amuri atumwe muri Uvira mu gihe hari amakuru amwe avuga ko FARDC yatangiye igikorwa cyo guhungisha intwaro cyangwa se ibikoresho bikomeye bya gisirikare ibivana hariya mu gihugu cya Kongo muri Uvira ibijyana i Bujumbura mu Burundi. Ikintu cya mbere cyabayeho ngo ni strategic withdraw, kwanga yuko M23 yazafata Uvira. Yamara gufata Uvira, ibi bikoresho bya FARDC byaba biri muri Uvira bigacakirwa, nkuko no muri Goma byagenze. Ubwo Goma yafatwaga, ibikoresho byose byari birimo bigahita bicakirwa bikajyanwa na M23. M23 rero yo
kuzana uyu generali bisanze iheruka kwerura igatangaza ko igiye gufata uyu mujyi wa Uvira uri mu hafi cyane y'umujyi wa Bujumbura mu Burundi. Bikaba byaratangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'uyu mutwe wa AFC/M23 General Sultani Makenga mu butumwa yageneye abaturage ba Kamanyola, ubwo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo washyizweho na M23 yabasuraga mu byumweru bibiri bishize. Gusa ibyo guhungisha izo ntwaro igisirikare cya FARDC muri Uvira cyarabihakanye. Bikari mu kiganiro umuvugizi wacyo yagiranye n'itangazamakuru ku wa kabiri w'iki cyumweru, aho yasobanuye ko bahagaze neza mu rwego rwo kurinda uwo mujyi wa Uvira. Anagaragaza ko n'abatanga amakuru y'uko batangiye guhungisha intwaro nta hantu bashingiye, ibyo ngibyo atari byo, ari ibinyoma. Reka dukomeze aya makuru yacu tubabwira yuko AFC/M23 yagize ikivuga mu gihe imirwano yongeye gukomera muri Kivu ya ruguru. Ni mu gihe imirwano yongeye kuremera muri Kivu y'Amajyaruguru hagati y'ingabo za Kongo n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC/M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yavuze ko izakomeza ukwirwanaho kugeza ku munota wa nyuma. Ni mu butumwa rero uyu mutwe washyize hanze ukoresheje urubuga rwa X. Uyu mutwe ukaba wagaragaje ko ingabo za RDC zikomeje ibitero bikomeye mu bice bigenzurwa na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri ubutumwa rero bwa M23 isobanura ko ubutegetsi bihanganye bwa Perezida Felix Tshisekedi bushyize imbere intambara kurusha amahoro. Ikavuga ko iyo uyu mutwe uzakomeza kwirwanaho no kurwanirira abaturage baherereye mu bice yafashe muri Kivu zombi ya ruguru ndetse na Kivu y'Epfo. M23 itangaje ibi mu gihe kuwa gatatu nejo imirwano ikomeye yabereye mu duce dutandukanye two muri za teritwari za Masisi, Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse ni Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri Masisi iyo mirwano yabereye mu gace ka Kazinga gaherereye mu majyaruguru y'iyi teritwari, aho yatangiye mu gitondo cya kare igeze isaha zo ku gicamunsi. Iyi mirwano ikaba yarahuje Wazalendo na AFC/M23. Binavugwa ko uruhande rwa leta ari rwo rwatangiye, nubwo byarangiye AFC/M23 irusubije inyuma. Amakuru rero atugeraho avuga yuko urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye, bigatera ubwoba bwinshi mu baturage ba Kazinga no mu bindi bice byegereye aho ngaho Kazinga. Amakuru akaba akomeza avuga ko mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu nejo indi mirwano none hagati y'impande zombi yaberaga mu gace kari bugufi y'iyi Kazinga kitwa Showe, ariko kurasana ngo ntabwo byatinze kuko hahise haboneka akantu gasa n'agahenge. Ku rundi ruhande werekeje aho habereye indi mirwano nahitwa Mpeti muri teritwari ya Walikale, Hameti ndetse yaberaga no mu nkengero z'iyi Mpeti muri teritwari ya Walikale. Naretse ko naho hitwa muri Businga, agace gaherereye hagati ya Kamanyola na Nyangezi muri Kivu y'Amajyepfo, byari bikomeye hagati y'izi mpande zombi. Gusa amakuru agakomeza avuga ko AFC/M23 yirwanagaho kandi komeza no kwagura ibirindiro byayo nyuma yuko uruhande bihanganye byarangiraga ruyabangiye ingata rutsinzwe ku mpande zose. Iyi mirwano ikomeje kuba mu gihe impande zombi zerutse kwemeranya ku gahenge mu biganiro byabereye i Doha Qatar, byabaye mu cyumweru gishize, aho hemejwe agahenge hagati y'impande zombi ndetse hagashyirwaho n'ihuriro cyangwa umutwe umutwe wigenga uzagenzura ibijyanye n'aka gahenge. Gusa ariko ku mpande zombi ntabwo bikomeje kugenda byubahirizwa. Andi makuru rero avuga ko abasirikare batatu b'abajenerali ba FARDC bamaze igihe gito batawe muri yombi. Amakuru ubutasi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasohoye agaragaza ko ba generali batatu baheruka gutabwa muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo gushaka guhirika Perezida Felix Tshisekedi ku butegetsi, kandi ngo bikaba ari umugambi bafatanyije na Joseph Kabila wahoze ayobora iki gihugu. Tubibutse ko kugeza ubu ngubu harabarurwa abasirikare barenga 200 barimo abofisiye abo ku rwego rwa ofisiye 70, harimo abajenerali 30. Bose bamaze gutabwa muri yombi, abandi bakaba barishwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bose barazira ngo gushaka guhirika uyu mu perezida, ndetse ngo bakaba bifashijwemo na Joseph Kabila wigeze kuyobora iki gihugu. Mu kwezi kwa 8 nibwo abo basirikare batawe muri yombi,
aba barimo General Christian Chiwewe Songesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, Lieutenant General Frank Ntumba wahoze akuriye ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida Felix Tshisekedi, na Brigadier General Katende Batubadila. Ndetse kandi icyo gihe hanatowe muri yombi Major General Christian Ndaiwere wahoze ari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare ndetse n'umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka. Amakuru aheruka gushyirwa rero hanze n'ubutasi bw'igisirikare cya RDC agaragaza ko bari abasirikare batatu bashakaga guhirika Perezida Tshisekedi ku butegetsi. Ubutasi bugasobanura ko ariyo mpamvu ubuyobozi bw'umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu bwabambuye abasirikare bari bashinzwe kubarindira umutekano, bubohereza ku cyicaro gikuru cy'ingabo za RDC. Nta byinshi aya makuru y'ubutasi yavuze kuri iyi nkuru, gusa amakuru yo ku ruhande avuga ko bari abasirikare batatu bavuganaga na Kabila wayoboye iki gihugu imyaka 18, kandi ko bavuganaga ibyo kwigumura ku butegetsi bakari mu mutwe mushya ugamije gushyiraho akadomo ka nyuma ubutegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare rero kugeza ubu ngubu bakaba baratawe muri yombi, bakaba mu by'ukuri icyaha baregwa gikomeye kandi kinagoye kukigobotora. Reka rero bakunzi bacu, bakunzi ba CTN Rwanda, tubagezeho n'iyi nkuru. Hari abantu benshi bakomeje kugenda batubaza batese abacanshuro bagiye bavugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari hehe, bageze hehe, ibyabo biri hehe. Kugeza ubu ngubu abacanshuro bavuga yuko bahawe rugari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba ari abacanshuro bazaturuka muri Colombia, Mexique na Argentine, ariko hari ibintu bishobora kuzatuma badatsinda intambara hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera yuko ikintu cya mbere twareba cyangwa twasesengura, abo bacanshuro ntibazi imiterere y'uburasirazuba bwa Kongo kiretse kuzasoma amakarita gusa. Ibi ngibi iyo urebeye hafi ibijyanye n'intambara ubona ko M23 ifite amahirwe kubera ko abarwanyi bayo barahavukiye, barahakurira mu burasirazuba bwa Kongo, kandi bamaze n'igihe kinini baharwanira n'utarahavukiye amaze kuhamenyera. Uretse kandi kumenya aha hantu kwakorera ubutasi nabyo biragoye, kuko nta bantu aba bacanshuro bahazi uburyo bakorana nabo, kandi n'abakwiyemeza kubafasha ntibashobora kugira imikoranire inoze nk'uko byagenda kuri M23 mu gihe yashaka bikorana nabo. Bikaba rero byaratumye n'aba bacanshuro bigeze kuza bagatsindwa mu kwezi kwa mbere. Wasangaga imirwanire yabo yari yo kuguma hafi y'umujyi wa Goma, kuko urubuga rwa kure aho bajya kurwanira wasangaga bibagoye bitari buze kuborohera. Kuva rero abacanshuro b'Abanyaburayi bagira muri RDC bagowe cyane no gukorana n'ingabo z'iki gihugu, kuko inyinshi muri zo ntizumvaga uburyo zihembwa ibihumbi by'amadolari buri kwezi. Abacanshuro bahembwa ibihumbi by'amadolari buri kwezi, ariko bo ugasanga barahabwa amadolari 100, nubwo vuba ahangaha umushahara uherutse kongerwa ugashyirwa ku madolari 500, ariko nanone ntago amadolari 500 wayagereranya n'ibihumbi 5 cyangwa 6 bihembwa umusirikare w'umurundi cyangwa se umucanshuro. Icyo nacyo bikabigaragara ko gishobora kuzana imbogamizi mu mikorere y'abacanshuro mu gihe baba bageze ara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko urumva gukorana n'umuntu uhembwa amafaranga angana gutyo, wowe uhembwa ubusa, ni ikindi kizamini gikomeye. Urebye rero nuko akenshi na kenshi leta ya Kongo bitagiye biyihira bitewe no kubeshywa ko abacanshuro ngara abarwanyi bahatari, ariko bikaza kugaragara ko bamwe muri bo batigeze baba n'abasirikare, ahubwo wasangaga ari abasekirite ku ma supermarket atandukanye hari i Burayi, bakaza ngo baje ku rugamba, bikarangira batigeze banarwana ariko bagahembwa. Bityo rero ugiye gusesengura usanga nta cyemeza ko no kuri Blackwater babacanshuro nyine Tshisekedi ashaka kuzana bo muri Colombia, muri Argentine, muri Mexique bazagira icyo bamumarira, kuko urebye n'inshuro nyinshi abantu benshi bakomeje kugenda banenga iby'iyi myitwarire yo guhaba abacanshuro akazi. Urumva rero ntabwo ari ikintu kizorohera Tshisekedi kuba yagira icyo ageraho. Ubwo rero reka dutegereze ibijyanye n'aya makuru. Abacanshuro bo barahari, ariko noneho reka turebe ngo bazagera kuki. Ikindi rero kiri kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko amakuru aturuka mu burasirazuba bw'iki gihugu avuga ko imirwano yakomeje hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ndetse na rifatanyije na Twirwaneho, bakaba bahanganye n'ingabo za leta FARDC. Akaba ari imirwano yabaye kuwa gatatu tariki 21 z'ukwezi kwa 10,
amakuru akavuga ko imirwano yabereye ahitwa Businga, agace gaherereye hagati ya Nyangezi na Kamanyola muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ko iyi mirwano yahereye mu gitondo ikomeza kugeza ku gicamunsi, ndetse ibice yabereyemo kugeza ubu mu ijoro byari bicyumvikanamo amasasu ndetse n'intwaro ziremereye n'izoroheje. Bikaba byanatumye abaturage baherereye muri ibyo bice bahunga, mu gihe hari n'abikingiranye mu ngo zabo kubera ubwoba bw'iyo mirwano. Imirwano ikomeje kuba mu gihe muri Walikale muri Kivu ya ruguru naho bivuga ko imirwano hagati ya M23 na Wazalendo yakomeje, ikaba yabereye mu gace ka Mpeti no mu nkengero zako. Bakunzi bacu rero, reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri aya makuru, tubateguza yuko turimo kubategurira andi makuru, naho mu kanya nayo turabagezaho gatanu ku kandi.